Our theme this term has been protest. To start with, we discussed the current issues faced by young people and indeed the world. Climate change is something that pupils of Ysgol Bro Pedair feel strongly about, and we wanted to produce our own piece of artwork that would send a message out to our school community. Ein thema y tymor hwn oedd protest. I ddechrau, trafodon i'r materion cyfredol sy'n wynebu pobl ifanc ac yn wir y byd. Mae newid hinsawdd yn rhywbeth mae disgyblion Ysgol Bro Pedair yn teimlo'n gryf amdano, ac roedd yn amgynhyrchu dern o waith celf ein hunan a byddai'n anfon neges at gymuned ein hysgol. Climate change is affecting every one of us. Young people have been protesting about taking action against climate change in the recent years. Before the pandemic, some of our pupils in school attended youthful climate change protests. Greta Thunberg is a role model for us all at our age to start making a difference now. Mae newid hinsawdd yn effeithio pob un ohonom. Mae pobl ifanc wedi bod yn protestio ynglyn a gweithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cyn y pandemig, mynychodd rhai o disgyblion yn yr ysgol protestio ieuenctid dros newid hinsawdd. Mae Greta Thunberg yn fodol i ni i gyd ac yn dangos mai dyma'r oedran i ni ddechrau gwneud gwahaniaeth. We started our art mural project by all creating designs for a huge mural. We gathered all designs together, and as a class we analysed which aspects of each design were the best and which ones to use on our final class design. Dechreuon ni ein prosiect Murlun celf trwy greu dyluniad ar gyfer Murlun enfawr. Gwnaethom gasglu pob dyluniad at ei gilydd ac fel dosbarth, gwnaethom ddadansoddi pa agweddau ar pob dyluniad oedd y gorau a pha rai i'w defnyddio ar ein dyluniad dosbarth terfynol. Here is our final design, which we all as a class agreed on. We started by drawing out an outline in pencil on a huge 8-foot by 4-foot piece of hardboard. Dyma ein dyluniad terfynol gyda pawb wedi cytuno arno fel dosbarth. Dechreuon ni troedon ni amlinell mewn pensil ar arno fwrdd caled 8 trodferf wrth 4 trodferf. We started collecting recycled materials and we also asked staff to bring in suitable recycling items too. Dechreuon ni gasglu dynyddiadau wedi'u halgylchu a gwnaethom ofyn i'r staff ddod ag eitemau algylchu addasu mewn hefyd. A group of us started cutting plastic, wrapping and gloves into small sections. We organised ourselves into groups who all had a responsibility for a section. Dechreuodd grŵp ohonem dorri plastig, dynnu eflapio a menig yn ddarnau bach. Fe wnaethom drefnu ei hunain yn grwpiau, gyda phob grŵp a chyfrifoldeb am adran. We then sorted different items into different boxes by colour, ready to use them in the mural. Yna fe sortio ni eitemau gwahanol I focsys gwahanol yn ôl lliw ar gyfer Murlun. After Miss drew the outline on the mural for us from our original design, we then all started gluing and sticking things in place. Ar ôl I Miss arlunio'r amlinell, ond dyluniad terfynol ar y Murlun, fe aeth pawb ati gludo a sticio eitemau. A dyma'r darn terfynol. And this is our final piece.